Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Makam para wanita Karuhun Sunda. Leluhur-leluhur dari pihak wanita ada di situs Medang Kamulan Ciamis dan situs Medang Kamulan di Gunung Padang Cianjur. 1. Ibu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang. 2. Ibu Ratu Siti Dewi Hasta. 3. Ibu Ratu Siti Dewi Banjaransari. 4. Ibu Ratu Siti Dewi Pohaci. 5. Ibu Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamurang Galuh Pakuwon. 6. Ibu Ratu Siti Dewi Cakrawati. 7. Ibu Ratu Siti Dewi Sekar Jagat. 8. Ibu Ratu Siti Dewi Nitiswari Sunan Ambu. 9. Ibu Sakti Pertiwi Dewi Purbasari. 10. Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning. 11. Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jendrat. 12. Eyang Sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung. 13. Eyang Sepuh Prabu Manikmaya. 14. Eyang Sepuh Prabu Ismaya. 15. Syekh Sultan Janawiyah. 16. Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi, Lingga Buana, kakek Dr. Sri Baduga Maharaja Siliwangi. 17. Sri Prabu Dewa Naskala Ningrat Kencana, Ayahanda Dr. Prabu Siliwangi. 18. Hyang Makukuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuwon. Syahdan menurut hikayat tutur kata para sepuh, setelah pada tahun 17 Sri panggung pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gumbinatara Ajar Kusuma Padangi menginjakkan kakinya di Gunung Padang dan mengukuhkan situs Salaka Domas, maka kemudian Sri panggung pertama beserta keluarga dan bala tentaranya membuat keraton kerajaan di Gunung Padang yang diberi nama Medang Kamulan. Sri panggung pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gumbinatara Ajar Kusuma Padangi menikahi Siti Dewi Hasta yang bergelar Ratu Sindil karena menciptakan kitab Sindil. Dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Nyi Mas Ayu Jendrat yang menciptakan kitab Nila Sastra Ayu Jendrat yang dikenal sebagai kitab para dewa dan memuat ajaran-ajaran pitutur, berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagari Pituduh, berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat Pibakalen, berisi pembekalan manusia dari lahir hingga proses kematian. Eyang Surya Padang dimakamkan di seberangnya yaitu di Gunung Sawit beserta Eyang Sawit yang konon masih keturunan-keturunan dari para prajurit Pajajaran yang hijrah akibat Islamisasi dari Banten dan Cirebon. Eyang Gunung Jati alias Eyang Dalem Arya Kidul Nulinggi di Bukit Babakan Jati Cianjur. Eyang Dalem Arya Cikondang alias Eyang Dalem Arya Adi Manggala dimakamkannya ada dua karena beliau punya ilmu pancasona yang legendaris itu. Untuk dari leher ke bawah dimakamkan di tepi sungai Cikondang di bawah pohon mangga di tengah-tengah sawah. Kalau kepalanya ada di Bukit Cikondang dan tempatnya wingit dan angker banget bagi yang ingin tirakatan. Eyang Nurbain dari Kadipaten Cibale Agung yang letaknya dekat Jangari Cianjur, beliau merupakan abdi dalam di sana yang pada waktu itu dipimpin oleh kerabat Eyang Dalem Cikundul yaitu keturunan dari adik ayah beliau yang bernama Panembahan Girilaya yang mempunyai putra bernama Eyang Lumaju Agung Dalem Marta yang merupakan pendiri Kadipaten Cibale Agung sebelum Kadipaten Cikundul dibentuk. Salam buat keturunan-keturunan Eyang Dalem Cikundul. LULUHUR Karuhun Urang Sunda. Si hapuntena kabaraya sanagara, kadulur salembur, wirehna sim kuring nitis tulis iya aksara, ta aya maksat bade agul kupayung butut, ta aya sanes mung hoyong nyukcruk jalur mape tapak luluhur karuhun anu aya di Tatar Sunda. Anu utama pisan urang wajib ngamumule ka indung rejeng ka Bapa, sabab indung tunggul rahayu Bapa tangkal darajat, indung anu ngandung Bapa anu ngayuga. Ridona Allah Ta'ala gumantung ridona indung Bapa, murkana Allah Ta'ala oge gumantung indung jeung Bapa, ku ayana kitu wajib pisan urang ngamumule indung Bapa urang. Nyukcruk jalur mape tapak luluhur karuhun Tatar Sunda, diantawisna anu aya di Ciamis. 1. Ibu Dewi Subang Karancang. 2. Ibu Ratu Galuh Sakti. 3. Pangeran Boros Ngora. 4. Ibu Ratu Rengganis Pangandaran. 5. Maharaja Cahaya Sangiang. 6.
Maharaja Cipta Permana. 7. Dipati Panaskan. 8. Dalam Panji Nagara. 9. Dalam Anggap Raja. 10. Dalam Angganaga. 11. Dalam Suta Dinata. 12. Dalam Kusuma Dinata. 13. Dalam Jayabaya. 14. Dalam Nata di Kusuma. 15. Dalam Surapraja. 16. Dalam Nata Negara. 17. Dalam Sutawijaya. 18. Dalam Wiradikusuma. 19. Dalam Adikusuma. 20. Dalam Kusuma Diningrat. 21. Dalam Sastra Winata. 22. Dalam Sunarya. 23. Dalam Ardi. 24. Dalam Dinda Kusuma. 25. Dalam Sukapura, Tasikmalaya. 26. Syekh Haji Abdul Muhi, Pamijahan. 27. Syekh Khotib Muwahid. 28. Eyang Yudanagara, Pamijahan. 29. Eyang Sajaparna, Pamijahan. Situ Sangiang Majalengka. 1. Sunan Parung. 2. Eyang Talaga Manggung. 3. Nyimas Simbar Kencana. 4. Panglurah. Cianjur. 1. Nyi Rangga Mantri. 2. Sunan Wanaperi. 3. Sunan Ciburang. 4. Dalam Arya Wangsa Goparona Sagara Herang. 5. Dalam Arya Wiratanu Datar Cikundul. 6. Dalam Arya Yuda Negara. 7. Dalam Marta Yuda Cugenang. 8. Dalam Arya Kidul Nata di Manggala, Gunung Jati Cianjur. 9. Dalam Cakra di Praja. 10. Dalam Cakra Yuda. 11. Pamedang Kusuma. 12. Dalam Rangga Yuna Sasana. 13. Dalam Yuda Anggrana. 14. Nyi Raden Arsa Negara. 15. Kiai Indra Kusuma. 16. Pati Surapraja. 17. Rangga Madamadia. 18. Eyang Ider Buana. 19. Eyang Pandita Kiajar. 20. Eyang Ratu Sunda, Sapta Rangga Buana, Geger Buana. 21. Eyang Ratu Puma Putih. 22. Eyang Setra Langit Langlang Jagat. 23. Eyang Haji Surya Kencana, Gunung Gede. 24. Nyi Endang Sukasih. 25. Eyang Surya Padang, Gunung Gambir. 26. Eyang Gambir Sawit, Gunung Gambir. 27. Bah Badigil Anak Kaur Sajagat. 28. Eyang Cendrakasih, Cikalong Wetan. 29. Bah Gajah, Cikalong Wetan. 30. Eyang Agung Ker, Panembong Cipanas. 31. Syekh Abdul Gofur, Cimacan Cipanas. Cirebon. 1. Ki Gedeng Alang-Alang Kuwu Pertama. 2. Eyang Kuwu Sangkan Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana Cirebon Girang. 3. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Gunung Sembung. 4. Nyi Dewi Larasantang, Syarifah Mudaim. 5. Syekh Nurjati, Syekh Dahtul Kahfi. 6. Syekh Nurbaya, Syekh Bayanullah. 7. Ratu Ayu Pembayu. 8. Pangeran Pasarean. 9. Pangeran Jaya Lalana. 10. Syekh Sabah Kingking, Maulana Hasanuddin Surasowan. 11. Pangeran Brata Kalana. 12. Putri Endang Kancana bin Arya Wiratanu Datar, Gunung Ciremai. Bandung. 1. Prabu Permana di Putung. 2. Prabu Sunan dalam Rama Dewa. 3. Sunan Dharma Kingking. 4. Sunan Ranggalawe. 5. Sunan Tanggung Marta. 6. Dalam Wiranata Kusuma. 7. Dalam Adi Kusuma. 8. Dalam Anggadiraja Wiranata Kusuma, dalam kaum. 9. Syekh Anggasuta Cicalengka. 10. Syekh Wirasuta Cicalengka. 11. Eyang dalam Pangudar Cinangka Cicalengka. 12. Syekh Imam Gojali Ciwidey. 13. Pangersa Syekh Makdum Ibrahim, Gunung Giri Bandung. 14. Syekh Abdurrahman, Citali.
15. Mama Santri, Citali. 16. Mbah Braja Musti, Pasir Gading, Sukabumi. 1. Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi Nitis, Batu Karut Sakawayana. 2. Eyang Haji Himun Hidayatullah, Gunung Halimun. 3. Parabu Tanduran Gagang, Muara Sakawayana. 4. Eyang Haji Genter Uti, Barangbang Putih. 5. Prabu Rangga Malela, Rawakalong. 6. Ibu Ratu Sri Walangsari, Rawakalong. 7. Eyang Jagaraksa, Gunung Tangkil Sakawayana. 8. Eyang Raksa Kusuma G. Tangkil. 9. Eyang Anggajaya Sakti, Gunung Sumping Pelabuhan Ratu. 10. Eyang Sayyidullah, Syekh Karullah, Gunung Sumping. 11. Eyang Rembang Soka Manggala, Karanghawu. 12. Eyang Cahaya Gumilang, Karanghawu. 13. Jalaknata, Jaya Perkasa, Karanghawu. 14. Eyang Sunda Menangsari, Mbah Panembahan Rasa, Mbah Puter Bumi Raksa Kusuma. 15. Eyang Haji Genter Bumi Ider Buana, Mbah Rancang Alam, Mbah Selang Kuning, Dalem Cikundul Panguyangan. 16. Syekh Abdurrahman Atmuluk Gunung Bintang. 17. Syekh Abdurrahman Al-Jajuli, Gunung Bintang. 18. Prabu Larang Tapa, Pelabuhan Ratu. 19. Syekh Somadullah, Walang Sungsang, Gunung Walang Cikembar. 20. Kangjeng Dalem Cikembar, Cikembar. 21. Kangjeng Dalem Singa Perbangsa Cikembar. 22. Syekh Aulia Mansur, Gunung Gombong. 23. Ibu Ratu Ismaya Sari, Sukaraja. 24. Haji Siti Winarti, Sukaraja. 25. Suryadiningrat Dalem Cikundul, Cikundul. 26. Mama Haji Malik Al-Maesir, Kijangkar. 27. Eyang Ali Sakti, Cikondang. 28. Syekh Mubarok, Tipar. 29. Kiai Tubagus Lantung, Tipar. 30. Kiai Sapu Jagat, Tipar. 31. Basuma Praja, Nagrak. 32. Ayu Tanjung Sari, Cikondang. Wallahu alam biyashawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.